where we are, where we are, oh, where we are, where we are, where we are, oh, where we are, where we are, where we are. He said it is finished on the cross of Calvary. Where we are, where we are, where we are. He took away my pain, my shame. Where we are, 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 where we are. Wasua, minisua nyina. Oh, wasua, miyarwe nyina. Oh no. Why am I Adisi enti moso no da oh no now we beje me kwa oh kwa ma wo Yesu why am I baby mommy Before him, hallelujah. Poverty cannot stand, sickness cannot
many so much me pono hina memoa efiri baba wa free urade osoro ne asase yofo no we ma wonai inwetri o hwa osoro orentonku de o hwa Israel so no orentonku na orenna Radene ushafo Radene wunyinu unsenifa Yare show evia na osane anajo Radebe hwe so boni nyina ho hwe kra eso Mama ni so matre emepono ehemfa na memua befiri Beba. No pay will be Pamoa. Pay will be Shenho, will be Ho and Moa. Pay will be in Pioneer Segura. I didn't know Moami. Obise me bre, obise niaman koyi, obise be yare, obise mi yesika. Ade na manyina, manyina wari. Nkwame de emaye I'm pay baby I will be ara so ma wani so Mfanchire omampani Mfanchire MP Mfanchire assembly man assembly woman Mfanchire area out an opinion le bia Enya wofa mfanchire Nisho no pay and fancy papa. Eventually, you are penny. Eventually, baby, you are bridge our show. Number one is so chile. Your slow. Now your assassin. Or so near assassin a buffon. Now what is children? You will change us. Your own tongue cook. Na onna. If I would to me that here, and what is you know? They would to me that. Nowadays, I come as well. I continue to seven shiro abuami, and here more. Catch us in the power to me that it won't go. If I want to know so, I was a no me and can be a da, but then a 20 passo, or in the Payana Bassa. No pay ma wani so adwuma ma wani so oba no ma wani so fatre gurate fankwada no kwa gurade ani ma wadi si kire gurate adwuma wudi ada pagane mu na bafom pagane mu na bafom kana wakasa kasa se ba wadi si kire gurate Tia also more this children they say or slow any assassin the yofo no so don't know to me as had you party to be was slow to me assassin but safa ba ko crown to fan kan ti and then now the money e koto so we can you baby team Adam Pem is a soft winning So over my this watch radia. The sunset assassin and they was three and the end. The obey the Amawo. Psalm 121. And a prayer is watching already. Near Donase, near Crown, near Pajana, near Tontoman, near Soreno, and Nidiana, the money ding. Catcher or no way, Yanko Power song. He's a great God. He's a great God. You don't saw the call here nearby, and I saw the Urabu Sumia at Tosun 9. They are purposely don't say ya. 15th of April.
Sumi etosu na. And dear was a radical show. There is a scripture. I say, now Sumi etosu siano. Radical sra. The bofo sra inu. Medi. Sram was some year toss in Siano. There was some year toss dying. I would rather mess now and no pay. Oh, this is Chileno. Fajumano, a Chileno, Fawadia Chileno, Fawad Chileno, Fabana Chileno. We different with Fiba Fachileno. And the dear Fachileno. Mawadiso, Fatuano and him. Cachileno, Obaware Cachileno. A year bit the running. I was if I never go for sick and free. A rough way, Fatrano, Sofo, Jume, Cosay. I ever say, but this is Chilogrante. I do run with children. I say, Shell with children. Lydia Citrania Brabonedia, have you seen and see you and young coupon? I said for sure, what is a children? I began my son, what is a children? That's on Facebook for you. I am a children. My home more account to America. Adom 106.3. 106.3. Facebook. Like your page now, Modian will be so share. A friend I catch I'm no pay. You're me and swatch children. You're the human children. You're the mother children. Peja children. Adano Bible say, yes, for the Nachia Nansa. With him, the Obayas will be sent a show for Senti. I am funny being a Gianni Padu Tui. Besides, yeah, you are. Don't go on. One Bible say, I'm not here. You are from you. What pano, you know, a patami, you know, pet. James said, no crown you. I said, no way, any puppy be a ding and swam. Let's catch on some more Montanasi. No family. Bible say, over the brand that used to pay that shit, young couple. And no pay was it for children. Be beer to 2 or 1 touch man. For children. Touch on say, throw us up. Throw us coming. I'm holding your media. The Lady Francisca. For children. You have other for children. I can't tell you from Paul, Mammy Fatcherano. I draw a charm, Martin Fatcherano. Alon Bright Fatcherano. Christiana Sam Fatcherano. Fatcherano pay. I see the CEO of the earth and the heaven is the God Himself, the Almighty. I didn't know for no way any dear. The now and the past year. We are here, Fachirano. Swan Soya, dear. Sikasamaya Basa. Yes, and Nadia. Haggai chapter 2, verse 8. I see Sikana Gete, a Yemedia. And a place Sikana here. I got the most swing and sunny dear. One child choir one Saturday can be. Well, Jesus Christ, Dino. There could understand. Could I want Tiapo? Could I want Trophy? But Berman, I want Trophy. A Baba, no, was saying, you just show what I say. I rather train this. I rather train this. Your pajama's no. One for the son to the soul. Well, yes, so Christian. My mamma, this watch and me poor. I already pay me and this. I don't mind Ghana so and so. You're Freddy, a Pajaso and sa. You're quite very so and sa. You're yet very so and sa. You're more than young son to me yet. Great God, yes, I was saying. To Tianamosi, Kaya home, boy, what to Yakasia.
bia kwa ma ye woni ye show woni ye down anopai we yesu demo brante ne diapo ye duro bia ka no ye duro bia ka no so anya adwuma anopai we yesu demo wasrofa on sakano biekwayo we yesu demo obi dampam ase anadue kura ye twa na befa ade ne bedie me ne nkwadai we yesu demo fa kire urade ade urade kasa urade be biekwa de ama osoro ne asase eye ne dia we yesu kristo demo adamu nyina ne hyɛ ne nsa Obrade ni ane mkayo, woni ane mkayo. Jesus Christ demo. Sa hon kan peri a hyɛ ne nsa. Kada be go school. So rani se found tabano ebutu onso. Womu ko na womu ba. Ye nimu die. Enso no pɛ de womu hyɛ wonsa. Wawurade nyakopa wonsanya kese onkwadai so wawurade nyakopa hwenkwadai so wawurade nyakopa bonkwadai ho ban wa done wonsanya kese wonso so kodi tabaso fo muko fa wo bra wawurade ye kodwam wawurade ye tukwan sikasamo enyina yi ye hirawo se ya beto yesemo de ye adwuma ana pe ye dai kirawo ma yeso nyansa ne nimdie de no kayo na boye na entumi swaba we yesu kristo demo Adom 106.3 FM abushia Jesus Christ demo sure so we don't pay na baby but also actually why Adom 106.3 FM Adom Ahengua ni mon jumadi na no pay ye de ebrawi be dem de Ofori-Atta ana pay Psalm 121 osemema mani so machre mepo ehemfa ana memo abifiri aba kusan eno se yi ano se memo afiri ekusafo egurade memo an efiri asafo egurade wo mfiri pa bia ho ifi asafo egurade ho de wo ye osoro na wo ye asase ti se otimo kono ho kokoda no se baabi uhia mmoa baabi a wonne wo so ne kasa enti Facebook fo nyina nso so yesa amamu akwa babiem anopai machiawo ohon ti sey ohon ye Facebook ya Adom 106.3 FM o like page na no share froni ana ono so mfrenuya sa Adom Ahengua ni bre no aso ene ye ya wada ye papa bishop ya husansa ne da so obetumi akọ YOA Adom Ahengua egusaso ye kai say ye papa bishop ya usu ansa na koma so ade ba ko pa ne se ona de ndiduam prison for obi ha sembinti obi wa wonyamfo so bia asembinti wa hona se wankan yi asumi na de ato no so akwa kopie ho abushia kopie ho no mo so a na we berebe ne sisi atrabia na emergency so niko hospital so niko na okohwehwe ni peduam boda ho nso so ohia se wo se munyampomuden na bishop odito wani mo no obo Eastern region for edubra ye bo Ashanti region ye pe ambulance ato edi amawo ti se de obo aye na kane ba ko no ye dinka to ye no we nso so bra so boy na yiso ensanka meni abema wo Ghana ha wo amanone bia de be ma yen ye besum na ya dawase
akase nyame hira no anse obese ne wo sika no kase no ketwa no akọ your number is 0244 710 311 0244 710 311 fako na de ko hono mo a esaka akase Ewurade wo hira papa. Happy belated birthday to Dr. Michael Osei Boama of 37 Military Hospital Medical Department. From Bishop Yawuzu Ansa. So nyame hwe so nyame mo ho ban nyame nka ho. Nyame ensa enye kese also. Erade mfa wo free adumu enko adumu enura da no na ye wo birthday. Nyame ensa enye kese also. Na djuma wo de ahye wo nsa no so o ma wo so nyansa. Enno so kese mfema wo djuma no. Happy birthday to Reverend Ankama. Ankama or a praise of Bodrias. And can or Graham on be a call our believers all night be a so for Ankama now. Ankama. Happy birthday to you. Why? Yamin count papa. Oh Jesus Christ, dim. And every udi for bar one way bantino or sabadayano ukrano. Bompire pa diama ema wa fire funu. Ma fire funu. Obe bompire diama won sabre die no braso e wo so wo de ono so wa fire funu ase emu ensem bebrebe minimu bi kura nanse ne ya zo bi afa yofunu afe ene busumi enum otiase ko hospital afidie hwehwe mu aza akura bi ani ho ono so akura na eka na wonse yi ezo se ensem didi akire en kwada ne biso be wiase no yenim on dachi on Jacob didi a odi Mosi seti okwai kwa watin obi ni mo brempon hyase ankura ne bi ba wiase a ma no mo be fane am bebrebe mu enye enafo awo sebe ope because hospital kwa bese na wo bompaye na wo di mamma no ona epaye funu wonso wonye bi wonso so a okwa wo so miensa bompaye ma wo das yamisira da yamisira bebre erade yada wase na no painso asadan kan udin owura Yesu wayi bebre na dia maye zerade oti de dia wasumo na wayi amaye ho aseda na ye dia mawo yada wase bebre erade me bompa jai omo epaye funu ana oma enyam ebe wo chasefo nyankopon ni erade bosom nkro akwantuo sa wo Kristo wo nka ho a entimi nwie peye emu nsem bebre erade me bompae wo ma nyam a aka akro mo aba wo erade me sre wo na wo ma wo mre erade wo se Israel for made yakwa wo so a ya wo fa ye ho fa ye ba nti obi biara erade ne mra so eso wo konkon ye sre sue no asomdue mu ewo Yesu Kristo dimu ewade sue no asomdue mu wo Yesu Kristo dimu ewade sue no asomdue mu ade bia be your operation ewade wan kase yemfa se kankaye enye sa na wo kanye wo Israel for de ye kwa wo so a ye wo fa ye ho fa ye ba ewade enemre mpo sambre yara obi awo aka no ntime wo ye bompa ye sra wo mre ade manu wo Yesu Kristo dimu na ebe yo wo ye chom ewo Yesu Kristo dimu
Awurade fo abasa kase to omo so mo form ba ne e be hyew din kunkun anyonyam afi ne opeba Awurade me bompa ye so obem oba ware na so oni ba e ya tete Awurade wo si aware mu atsede e ma nti Awurade fa dom no ne opebi na samre obi wo fi opeba a wo suasu nyame won konkron mesre wo de wo ye nsenkyere ne yankopon Awurade fa dom no owura fa dom no wa ka se aware echi no ensira dia e na fa se ensira fa dom no e wo Yesu Kristo demo hon konkron mesre ne osusu bi onya Awurade fa dom no wona wo de dom enti owura fa dom no wona wo de dom Awurade fa dom no esanse oba hwehwe awo a obre na ya titinti Awurade momma ni tie enwom peye ensankyere ne yankopon we ma won sankyere ne enwura fifie ne opeba Awurade wa wo ensankyere ne yankopon fa dom no ma ne nyam wo na hye wo Kristo di anyonyam owura mesre samre ya nyonyemu a Awurade ohunu ho ano a oda ho a obre Awurade mesre mana hoden Awurade mana hoden obi betimi anyam obeda fomo a bosom nkono Awurade a wo ma hoden manu sori nyina Awurade manu sori nyina wo Yesu Kristo dim edu samre ya na Awurade ayatete Awurade bi kura na sika ni fie ente mesre Awurade a wo ma hoden na wo yansenkyere ne yankopon Awurade mo hoden enko fiefiem samre obi onyem odafia yare ada kana to ho Awurade mo yare sanko no so kwana kwasra no emre uye no onyem ye no osmaye ma obofo kwasra na Awurade kwasra Awurade sra ma hoden mani daso Awurade mani daso ye be se wanyonyam meda wase wa wiyampa ebotiefo asran ka odin se watie na waye wonyame agya oba wo hunhun di mu ene ya bompa yi amen papa ye bompa ya kire ne o se obie ne ho a dwumtofo zo obie ne obetumi agire na nim set Kwame Boating ya na de wo kwa de no yesu sa Kwame name on say busumi papa de atu is say month of stewardship and I say we steward well ojuma awi enra na mi titi bia o kan de o kan o ha kire na titi bia o kan ba bia o kopie ne ante adwuma no so no eye adwuma wa na wo show hu kran ebi no kwase wo kokora na wo ko ni nyina se obema de esuma de hinta odi ni nyina apie ye kasti wodasem wan kasa o hwe ba bia nyame di waguragura saa kumaso ho waguragura saa o hebenim waguragura saa ade ne o motivational you see stewardship ejuma wo show mu say na ehemfa na etumi di wadru na sebe enei odi tu enchiri mafua stewardship say na obeka kire mu sofo me ma etiefo achi me da wase pi musum das ma me umpa no so powerful amen baby am free de wa kwan wa na nyankopon dom ena baby am ye bia no me hu se ade a odi ahye me nsa se menye edi ahye wo nsa se ye enti me ye dia na ma ye ne ye me ka se na no obi busa me se ma fa baby ana obi busa me da se wa fa baby ena me se adai o se journalist baby no ko mo hanom baby a o ye djuma so empenyefo yes e wo ho de na won ko a baby ana agidi na me se ma fa baby ma fa nyakopon ho baby no de wa fa pa o fa nyame anim na me the ne say or say in all my ways I should acknowledge him he shall direct my path yes say baby me could be me
acknowledgement you can say me for question is for my question is no be direct me pa enti be chiro de ye the obechem de me enti de me sorry de me hian say make thank you Jesus me de aduane am di nso am no me bibia thank you Jesus and the 1 minute biana make thank you Jesus and 1 minute biana me busa say me that autopilot into konkolo why you see me enti me mpre me ho bibia mu bibia me taking me time because when you say all things will work together for my good, all things and there are some things because of that inti now I was say me so me bought me home modern because I say I will bless the work of your hands. Let's share one son onye share in sharing to me ma because 1 million times 0 is 0. 2 billion times 0 is 0. But 1 million times 1 is 1 million. Meaning say who take it one step up or you be mouth. Into modern bobbay and I'm so me home modern. Ama promise our promise me no. Say he will direct my path. He will bless the work of my hands na bem. Enti what day you made the ashem say extra mile bay and I met me ako. Say bio AB adwuma me di yes ko 1. E me hwa betimi ako 2. I'm a 2 now successful. Intimate now me ye make us say ako 2. There be menya nesa. Enti bibia me bia me dwen say de nyankopon de ahye me nsa no me ye ne say na ma ye ne ye ama nyankopon ani age enti me bibia ene profon be bado do tie for fa cheme yego nyankopon hye wo hu ni monyam ewo de me ye no aha ma enkofo enhu nyankopon amesom no because me ye ne ye ya meka say wo na wo ye memu obi ehu say wo na wo ye nyame enti say me ye bibia na obi for you have done well what should message sir you have done well my first response glory be to God media no my first response before say thank you no me test it glory be to God enyame na me ye enti nyankopon show hu ni monyam wo de me ye no hu ni enyame mankofo hu sesese amtie ka no ho asem enti mankofo hu se de me ye no wo na wo ye na ma enkofo nam so mehunu wo enti enyame won say bibia me bibia na nyankopon do me konanim because me ye makache say mankofo en de me ye fa nam so mankofo enhu because me ba be ka ho asem se wo na ye the more me ka ho asem na atwi ni papa ho enti baby a wo se me ko ebe ma matimi aye ahwe de ode ama me suye no wo se me ko enti for example story a me ko yi de be na emia be na matimi awura ama a painting picture na chenko for say problem ni nie ye nhwe ni sei de betimi aye de si ama na ye enti ma ko extra mile because of bibia shemensa me ya wo se me ye ne ye enu anwumre me ne Dr. Penyimu back wo Ghana ejina phone so check pa oka accident in once documentary ne eni me bi o maye na figures bi o mam the chair baba bi ma sheme yes na imagine say kamanye adwuma ni ye a kawempi enka mpm enka on frame enka on frame na dudu na yo madwen say o ya ma wo ho no pedi debi onya ma ho na wo ye ni ya wo ye fa because emia be bread ebetimi opportunity se be bia ma no you have no idea enkofo be show no you have no idea enti me ye ebia ni pa fufuro bi de obeta ha ya enkofo fo so aye me see there bi o be kofo mo de ahye mensa no wan che me se mensa fa akona enye o se me rewrum enti mo chere na menam hospital na me na me baby sa ho se fi na menam enam nipa no mo na enam nam e baby akugura yi nra na me hwe baby na akugura yi hwe ho kese na onenam ho ho atmosphere ti se ho me kacho me nim baby am nyakodo ni free eye nyankopon because me nyini na me srade but say me kashe nyame no nyam
minima dia mesu because baby I na wura ne ade na that no say unya accident ya ha enantwi hu wo ma be gira ka no me fi na panduri ne babu o mo hwa o sa koy me ma dia ba ko pe nyankopon ka me ho se menim ku ase ne nim gu ase enam so mpese ne nim begu ase ntom ngu menim ase because mama wiase nyina hu so ne na metwene no metwene ne de ni se menim gu ase because menim gu ase obi abebu sa tuwe na asusum nyankopon ne wa hwa mu anim gu ase dabi onye nim gu ase nyankopon it is stewardship jumadia wote ase no ena no na wasomwa na de woguragura me bia sei eyewo baby if it must be done well that was yeah yi onya menye kusum menye ni biara enso so no because and then come motrum do de ubenyuna yenu ube sha yes yes it's our bible mu enti uye ni ana uye ni ye revelation se me kai se me tie fiche he ya na me ben office nti bitimi po adwuma 11 p.m. 1 a.m. na kasi wo atwa me ada ya bibie before akọ me sorry akọ de ma me no obi wa ka se me apon de da ni na so na nyankopon prepare na nyankopon prepare enti bibie de ahye me nse bia no baby a obi bibie de ahye nse bia no o ya no aye ne ye because obebu ho akonta na asada ne be ye fese say adie once diam de man we se hwesu e de be not me e o ma once no wan hwe wan ka se manenya once de bia or the air ma so bo ho bia ka enti o ya no wa ye ne ye na emo ho aba na wa ye ne ye na emo ho aba enti o ma me one me sha se no ma ba ko na oboa me ma me do 2 na me call manim awards me sha se wini me first award me ni obi na year story eni e wini bom the following year me am ye me dey na me wini de eba na me am wini afi na me wini 3 me wini 4 me wini 3 me wini 4 ebom sa what the ba ko peso me hwei ena oboa me ma me ye ohun se me ni breye ento oboa me ma me ye ena afi do se ne ho ne monyam enti ba ko pe wanka se man da wa fi bo je bibia be multiply no o hwe su yesu a multiply o hwe su ya crowd bia no what ya show say hwe so man multiply hwe su yi still worship no sanity enti minim biara ye onim biara ye obetre han de onze na awotwe ne busumi ye kasafa accident minim se na American ibi 37 ho se bibi sa si ho dabai sendra na juice se oh yes ka bi de akobo omomo tonton ne ma ne bi you see 37 enti enra me ebo na ya me koda no na accident I recorded from na sane ne ebepem enra no dey 15 na sane ebepem enra de ka nyina achi 15 because Saudi see no for no nipa 11 na wi Saudi see wo tesano no emno yimre me fini police for kasane nipa miensa no mo confirm say wu and the tesano dia na enra yake no nipa miensa na wu ye ansana UCC girl bia o ko to dia yeah see ka bono level 100 student and also offense pasima so ka bo bia akola ko school Kwasima enti juma ye dia hye yensa why na eye ni die yi why na je ni die yi se eye ye a driver for no ena ye die ya na ye nye die yi they were in charge of roads ena ye ni die ya na wonye ni die yi they were in charge of transport ena wo ye ni die ya na wonye ni die yi they were in charge of energy I also said light e wo ho ama traffic light here adwuma no on eye ni die and there was question sa kwa no so no yes or the road markings question sa so no on eye ya ana oye ni die and onye ni die he supervision so ni for conta em fe me mani agro
You be Buaconta. Kwame, I see, and dra, dear Kenyan, and Revia, Taranto, na Quaiso, N1 Quaiso, Tipa truck, I said so. It's whole, and a gallon, yellow. So Frank catch me. Ah, and I see police headquarters Quawe is truck be says so. Obi Frey. Now the gallon, Kwame, you see, accident 96. I'm here, you sprinters. Malam Kwasabe na N1 here enjoy. Anopa Tata Bas those is Tata Bas Brown dear Kwajuma. Cha a yibi a tipa truck be a crashema a white one side of the bus. The work is a go. Mimi private. And they do quite be structures no more workers I wouldn't even they just go like that. 6 of us na omuna echo. Basin and grand get count cry young baby a fry. Just an entity a baby sucra a yo Bremusu a yo a bumusu Bremusu. Yamina here Madus and then shoe and toy. Na pebresi dination wa wi ye kan munimuni sa na kotam na num ho bridge no so na nsuo na we ye no ye pie na kai na eta hire so na engine si so bi se papa die gina so me ho busu se yeah kai obi be feel see etuatua na so but said the no me kind no driver for na enim kan ne kan man say and that was a medical for mama memo example doctor ni or you operation back me boa say like nipa back na better ho na in operation but no okohu training say be 7 years na driver near okra nipa 20 15 10 in ewo one bus mu nipa ni nyina kwahye ne nsa no oku training how many years and how many months yenji hu ye dodo say enanim se wonam kwan ne so a dual courage mpo a say na so fa no I was say odi aha eni so odi ha enso show but so mu nyina di speed lane nim ohu nipa no twese onim no ba outer lane no be fa nipa on sheseka bi bo seka bi mai no twem sa akofa ni wa wo tie me ya ye zebra crossing wo ho ya ye foot bridge wo ho wo se won fa so adina suru hoyi na abo pa na ukobu hu akonta de nti nyampon de unkwa share wa won sa sehwe so na wan hwe so yi na wan hwe so yi because foot bridge wo ho wo so wan fa driver ni yes ukotu so bi zebra cross na gina na won se mi gina zebra cross na mi twem now the America wan ka hwa me de be bow not their bow so for ye na ye ho ye na ye ho abusia ya de obisi ha ne na ye ya wada ye de usi ha enti me hira papa de wo ye bia na no ye yi ade ba ko ha dwen wa ko hospital na ya wonu na ko ye kan se ba bia koji enuri akọ pharmacy ho no e be ma wonuro na de o ma duro no o no wakasa no wakasa ade yesu we mistake pa ko fa bi foforo e de amawo still worship hene yi ebusia Philip Augusto na so wo hwe Grace Ira Isienu Amishra Josephine Fireboy Nyamishra Okra Mbaka Emmanuel Nyamishra. So the problem is most of us drivers are illiterate. We cannot read and write. Ala da bisha rube siano mo na jumadi e freno. Jason Samoko no na kwesi asempadi abro. Ayi wa Nyamishra, Sami Nyamishra. Eniaba sister Atta or Germany. Oma me nya me dia. Shade. I mean kan hoy. Me sure so mo ho ban. Sister Atta Germany na wo. I'm sure for butie gina na men kan ho no hwem so. Wonam kwan so a. Sanse ne ma ne bi wo ho a nipa nsum no nyini yinti. Hwa ho so yi. Na me ba si asemwa a wo ten. To mo asisa.
Chaka said, I'm not care for it. From Bishop Yauzans. All right, Mr. Otre, when you're here, Namishram, Radio Ofori-Atta. Tell my Bishop Yauzans. I judge you, Namishra, before by Sammy, Namishra, who can stand before God, who reigns forever. I'm saying, I see her say, when I'm counsel in here, and I say, Nipa, Asitrano, even we are careless. So I see it. I want to feel as is why. Radio Ofori-Atta, you may have done as I don't do me out in a bishia. Bye bye.